akpa banto akpa belia owo ya hanu ke akpa tonia oida awuliba no pa wulima mo akpa so pe nyama la chita mo kurasi akwa clerical formally manya ya ye chairman United Government Association nanya bana kwa wajia akwa United Government Association of Ghana na Ghana kujua wenga habobo toke na jamba kutarudi kwamba na yika na wode view nanya bana biada ba ya srojo ayi ta plati para utomali ne madamu la pastao kuida maba yo atimu akbara de yanchi toke alaba eya ha do dia de na to yima alobe kana na kwa so ko kana de chama na doa yenya mala achita mo ala abumi bla brown aba ako klari kana ko mane so ko we nya yenya ma chipo ko so ko re mala chipo ya yenya litana abo